Kulumak li Chabil esil li Kakwa Jesucristo, Hoy Baom San Marcos. Que chutlak ebli apóstol, rikile Jesús, ut que será eichishonil, likesh banuat, ut likesh solat qequi, chaklit tenamit, ut ankish yere. Kim qeshla esh ejunes, yo qebsa junak junesal najej, ut cheshilant kachinak. Shbanak namalebli nekechal nekeshik, chimukukwak, nashkeri chirue, ut keok sajuni huku, ut koeb sajuni najej kwan shjunes. Abananak koe, nabalebli poinam ke ilo cree utkesh nawekfu o kanak ke elchaksa chishunile bitenamit we baransa anil chiroqe ut shbenkwa ke kulak chirue khan na Jesus ki elchaksa lit khuku kirinak nabalebli tenamit ut kishtoqbarue shbana qoe bikarner makahilol re ut nabali ka reru kiok pichisobale Ratin likakwa